بله بینران هەڵبەتە دونالد ترامپ سەرۆکی هەڵبژارتی ئەمریکا بۆ 4 ساڵێندن ئەوێ لە قەسرێ بێ هێدی داخوانیونیên balkêşên bêguman daxwaniye tebîrê li siyaseta bêhetiya Amerîka ya piştî mehek û sê rojên din dike. Hevkarê ku mêvanekê me hêja ye ew mêvanê min nêzîke siyaseta Trump baş karakterên derdorênî dizane û dizane jî dibe hendekê me hebin kal pêşa rojê da siyaseta Amerîka li deverê dê çavegel û. Ew jî bi rêz kat û Saedullah şerovekarê siyasî li Washington gelme ezûkay kat û di rewşên wisa gerim da li Kurdistan 24 berdewam şerove dikeyin. Newsa kay katû hemata baş be. Êdî li Amerîka nizam niha êvar e ez buarê mêvar e newsa. Nî birêwa tamam mêvar e yani. Rênî baş evê berê xwe bikê. Daxwaniya herî dawiyê ya Trump serokê hilbijartiya Amerîka hebûye. Dibêje ser rewşa Sûriyê Tirkiyeyê ya serkeftî bûye. Lê dibêje jî kes nizanî dê çi bi serê Sûriyeyê. Paşa rojayê dê berekî veçîn. Tu vê çi alêk didê tu çi helsengînî? Belê kak hekar şev baş bû te bû bînerê Kurdistan 24 eger bîra êtin kak hekar be wextê ew ehdasê Sûriya dirist bîn bi rastî Donald Trumpî yekser gotî me hiç ez xwe nakim vê doxa Sûriya da bila ew pê mijîl bibin. Ji ber hindê yani ez bêjim Trumpî dizanî ku ev Tirkiye destdirêjiye heyt mewzuê Sûriya da ji ber hindê xwe têkil nekir. Ez bînim ku yani Trumpê axiftinavî wekî Ewropa ku diyar bî ku Tirkiye seyterekê temamê ser nûka wezê dirist li Sûriya da û wextê gotî em nizanîn dê doxa Sûriya çi lê êtin çunku ez bînim bû Tirkiye jî ne asan e ku ev welatê Erebî û xelkê Sûriya û dîv da bû doxa aborî dê Tirkiye çewel gel welatê Sûriya dê yani dê yarmetiyê ditin û em dizanîn doxa aboriya Tirkiye jî xirab e. Ji ber hindê Trumpê gotî em nizanîn dê çi lê êtin doxa Sûriya et rojê dahatî da belê tiştekî zor giring got kak hekar gotî Tirkiye ev hezaran sala diviya ku Sûriye bibite parçekiş Tirkiye yani ku wekî heç ku êk dîroka mentiqê ku xandiye ku çiye armanca Tirkiye bû çûyet Sûriye da. Kewata kay kata vê jî cêserinciye Recep Tayyip Erdogan serkomarê Tirkiye jî gotibo. Gotibo teviyan ha Heleb û Idlib û Hema û Hemsê û Dîmeşqê beşeke Tirkiye bane di çerçeveyên İmparatoriya Osmanî da. Hêdî yani ew serinca eweta gotiya axiftina Trump yani gelo yani guhartinên jeopolitîkên vê deverê wê berî sedan sala zivrin ev e. Nexêr we nabitin wekî min gotî te nûke carê wekî dibêjin germ e. Trump wekî dibêjin zanitin dê çi lê êtin. Zanitin ku Sûriye nep asaniye ku Tirkiye dêşêtin ku bêjitin eva welateke wekî çawa em bêjin Türkmenistan û Tirkiye û ev welatê ku wekî em dibêjin dê behsê Rojavayê Kurdistanê bikin. Tu zanî niha teke hevpêmaniya Amerîka li ser erdê weke hês Hesedê ye. û niha rewşan gelekî başî ne digel Tirkiyeyê. Tirkiye heta bêguman Hesedê xwe jî dibêje navbeynkariya navbeynawan Tirkiye şikestin aniye. Tirkiye dibêje bi ayekê stratejîk mebestname ye ji navbirina YPG. Nehêlanawiye ser erdê li Sûriyê. Heta dibêje ve armancamew ya desalata Şamê ye jî. û tu zanî desalata Şamê nêzîkî Tirkiyeyê ne. Kehata dibî çerçevî de gelo wê Amerîka çi bike, Trump çi bike, wê hêzên xwe vekişîne, wê pişta xwe bidê, wê tiştekê bû bike. Nexêr bêje Amerîka dê çikin, Trump dê çikin. Heqîqet belê belê ez bêjim Trump sanehî nagite destê Erdoganî da. Ji ber hindê Trump zanitin ku parçekî zor muhim û giring yê bin destê Amerîka dane nûke ew jî ew cihêt wekî em bêjin qesed û yepeke ev tê danin û ji bîr neke petrolê tê dane. Ez bêjim Trump dê gel Erdoganî wekî evê diyekê dê kitin dîlekê gel wana ez bar nakim ku teslîm bikitin wekî dibêjin ekser bikitin bin destê Tirkiye da û carek dî genosaydek dî dirûst bibitin. Min ne bawer e ez bêjim dihî Lindsey Grahamî û ew jî wekî bi endamê pîran e Kongresa Amerîkî da
قوتي ما بروبلمك مزني هاي 5000 داعشت وان وكامبيت وكيد بجد سوريا دا اول بندستي قصد دانا قوتي هكر اف 5000 هاتن وخدينا كتكو وكيد بجن دركبن دي بتا بروبلمك مزن بو امريكا ازبارناكم بو صبسانهي كو امريكا دستي خو بكيشتن بل يعني وكيد بجن ترامب نوكايد بيجتن أفا مشكلة هنقوى هين هرم بخو حل بكن بل من بورد بله كاكا دونو كام سربي برسي طابين وزارة الدرب أمريكا دي بيجة بيوندين مد قال تماما آلية نافا سوريا هي أم دير نزاني جي شاندك لواشنطن بچيتا شامي ديال دا صلاة ديفاكتو أنها يشامي قوتو بيج بكذا بيشاتك هنو كي كواتا دبي چارجوي دا تبحثي لينزي غراهام كير سيناتور بنابو دنگي كوماريان او بو سدم ل 2018 نازدان کو ترامپ اوی کی کنکریتی ل سوریا نبکشه پشتاخانه دا کردان تو زانی قالوا او عقليته او ذهنيته او لوبيه هيش تمايد نافانا فندن بريار الامريكا دخل بتشتكى كوكي امبيجن يعني وكي مقوتيتا لا معنى ترامب قوت كو سوريا افريكات بندست علاطة تركيا دانا وخلاص التوابي نخير مثلا نوا وقت تبي ديتيل وقت تبي ريني خاري وصب سانهي نينا دي سحكني مصلحة امريكا الكيفية يودويجي اف شخص دي وكي ماركو روبيو كو وزير الدروي امريكا او تاقوتي نوكا وفدكي شاندكي وزارة الدروي امريكا كاكاكار يعني توجد زاني وحمي بينار الزانن سهر روجت ماين بو ادارة بايدني كو بچه چه اتفاقي اكي بكتن از چه اويدين ها دين مسر وكي كوچا بلنكن بري چند روجا كوچوي بغدا والقل سوداني آخفتي وقوتا سوداني ما حتى سهر روجايت أمل شين وكيد بيجين وعد وعودة بدينته بس بشتينجي بخو هرن قال ترامبي هندي تشاو بيكينن الفيري سهر روجا هكر أفريكا تشو وكيد حتى بلنكن بخو بشتا سوريا يعني دي شكتن بشتي سهر روجدي ترامب بيتن بس سر موضوعي دي كوما ترسيا كل سر كردها أزبارناكم شكو جبيرنا ك ماركو روبيو اوجي وزير الدروي امريكا كو ترامبي كانديد كري اوجي قلق ديجي يعني راستي تركيا وايران قبولنا هاي برسمايا دايا وبا بكورتي توزان جي امريكا سياسات وبرجماندي هنا يعني شخص نكارن لغور حزاخه باوي عاطفي دسكاريا سياسات واستراتيجي برجماندي امريكا بكن كاتا دبي چارچوبي دا قالو هيچ ويكي افيزين امريكا لسوريا ما اصلا اول سر ارده ببينن بنمونه هذه هزاوي يا دربازي كوبانه بوي ويري نفكش نجبركو ما ترسيك جدية سر وبراسوني تركيا بسر كوباني هي بله از بارناك سحكي يعني ترامبي قالك تشتيت قوتين يعني ايك شوانا وقت قوتي كذبي ما سروك امريكا اكسر از شر روسيا واوكرانيا دي ساكنين بس قابا دي چه قود بري چند خلقا قوتي زور زحمته شر روسيا واوكرانيا قوتي يا منطقي يا وكيد بيجن سوريا وإسرائيل وحماس ونزاكي أباب آسان بوي ديشتن أويديا كي بيختي فمعناه وقت بيت الديتيل هذا كاك هكار نوصانا وكي أم تصورت كين بل ترامب أزد بينم ونجبرين وكجقود وقت تركيا تشوي وقت بشار أسد رافي من قوتي مقوت ترامبي زانتن كو أفدي بتا وكيد بيجن بشجيريا قالك جيران بو تركيا بل كاكا تيدي وكيد بيجن امبريا احداثنا كما كتا قلتي بشتي هي فكو سيما هندنا مي ويدا ميجي سر روشا نيا سياسة امريكا باوينا كتا قلتي هي فكي ماي بشتي وي هي بزان دي ترامب شبكة قالوا لدبري قال سباس ببريس شروباكاري سياسي كاي كاتو صعدوا لواشنطن روجا كفاش عبطن دفتر روجا سال جوابا